Možeš li proći ovaj test zapažanja? Koliko brzo možeš uočiti uljeza? Da li ste spremni? Sretno i puno uspjeha! Koji emoji se razlikuje? Ovaj emoji se razlikuje. Pronađi uljeza. Evo gdje je. Koji emoji se razlikuje? Ovaj emoji se razlikuje. Koji emoji se pojavljuje samo jedan put? Ovaj emoji se pojavljuje samo jedan put. Koji emoji se razlikuje? Ovaj emoji se razlikuje. Pronađi uljeza. Evo gdje je. Pronađi uljeza. Evo gdje je. Koji emoji se pojavljuje samo jedan put? Ovaj emoji se pojavljuje jedan put. Koji emoji se razlikuje? Ovaj emoji se razlikuje. Koji emoji se razlikuje? Ovaj emoji se razlikuje. Koji emoji se razlikuje? Ovaj emoji se razlikuje. Koji emoji se pojavljuje samo jedan put? Ovaj emoji se pojavljuje jedan put.
Pronađi uljeza. Evo gdje je. Koji emoji se razlikuje? Ovaj emoji se razlikuje. Koji emoji se razlikuje? Ovaj emoji se razlikuje. Koji emoji se pojavljuje samo jedan put? Ovaj emoji se pojavljuje jedan put. Pronađi uljeza. Evo gdje je. Pronađi uljeza. Evo gdje je. Koji emoji se razlikuje? Ovaj emoji se razlikuje. Koji emoji se pojavljuje samo jedan put? Ovaj emoji se pojavljuje jedan put. Koliko zadataka ste uspjeli riješiti? Napišite nam svoj rezultat u komentare ispod videa. Zapratite naš kanal ako ne želite propustiti najnovije kvizove. A u nastavku pogledajte i ovaj video.